فرحة طاس تعدى ثمغرة أكني وثا أكني لاق أكني فغير وسند الغاشي اصني ناخذ المير تنسنا طاسي ويد ديوساني ويد يروح نسيل عيدي وكن اثرج انت مراياكي وكن ديكوفري لي نوفيل شونسون دو مون نوفيل البوم سلاني ثواشينو ثيق ذيمين سلان ثواشينو يزلاتينينو ثيماينوثين ثادا اكني وثا خما دي ديو افيك اون انديان خما ان ديو افيك اون روس نخم دي ميلونج دو كولتور اساكين غادي يوث نتمرا ثمقراتي تسوجد لو فيستيفال فيل دي ميوزيك دو موند لا تورنينو وتحبسها كان ذاكينيا ذاك نتسمكتها ذاك المازال يوث مارثون قرحات ذاكي ديو بيرفيليي ومقارن الفيستيفال دي ريتم بربر ان داريليغ اكد مساب وشفا ياكد اكليدي او ندنفك تساعد لو سامدي 12 نوفمبر في 8 مديث ا لومباركادير ذاكي ديو بيرفيليي وكنا تفرج جميوث نتمارا ثم قرحات ودسمكتا ذاك ثمارا يقات سيدي اون بارتناريا افيك بربر تيليفزيون اما سنين ثان ثم قرحات تفلق دي يقضيش نسن اكو خدمن ثان مرثنون Je suis une chanteuse, artiste russe. J'ai rencontré Zayen il y a plus de 20 ans dans un festival humaniste près de Marseille. Et depuis, on a gardé le contact. Et un jour, il m'a invité de faire avec lui une chanson pour son village. Et c'est comme ça que j'ai appris la première chanson en kabyle. Et d'ailleurs, je connaissais très très peu de ce peuple et de cette culture. Et grâce à Zayen, du fait de le côtoyer et de me faire apprendre certains sons, je suis devenue adepte et admiratrice de son travail et du fait qu'il y a des peuples comme ça qui survivent en dehors de leur pays et qui gardent leurs traditions, chantent en leur langue. Et moi, je suis ravie de participer à cet effort-là parce que je pense que le monde serait meilleur quand il sera multiculturel et que les gens comme ça, là, ils nous amènent des nouveaux sons que j'essaye de prononcer. Hein, par exemple, là j'avais du mal, mais là, avec le temps, je crois que j'y arrive. Lemsela, lemsela, tadarati wandi dikerar, ani davrorochar, sakilej de sa deklar. Est-ce qu'on comprend? Et tu toi? Oui, moi aussi, je suis chanteuse Bangladesh, Bengali, c'est Kumkum. Et pareil, à peu près presque 20 ans, je suis rencontrée avec Zayen dans un festival. Et puis après 2010, je pense, moi j'ai allé avec Zayen au Tizi Ouzou. On a fait concert pour une semaine de là-bas. Je crois c'est de Meso de Matoub, ouais, là-bas. Et on a Zayen, le premier album de Barcelona, là-bas il y a 2 chansons, moi et Zayen, on a fait Bangla et Kabyle mix, il y a 2 chansons. Bon, aujourd'hui on va chanter aussi ici. Vous voulez que je chante? نوسد نوسد غروان نوسد الساوي الماغي دخلة نوسد 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 غروان نوسد الساوي الماغي دخلة نوسد
a sorti l'album Nzayen. Je suis une de ses invitées d'honneur en fait. Il a invité plusieurs chanteuses de toutes les cultures du monde. Donc il m'a honoré par son invitation. Nous sert de partager ce moment de joie. Voilà, donc Karima Soumam, c'est une merci.